Poštovani gledatelji Afirmativa podcasta, evo nas u još jednom našem izdanju. Danas ćemo govoriti o jednoj zaista, rekao bih, nasušnoj potrebi savremenog doba. Svi trčimo naravno za materijalnim, ekonomija je jako bitna, privreda i tako dalje, infrastruktura, putevi. Međutim, u posljednje vrijeme globalno u svijetu sve smo više zabrinuti nedostatkom sigurnosti za sve nas. Gledamo što se radi u Ukrajini, šta se događa na Bliskom istoku, šta se događa u našem okruženju, kakve su prijetnje svakodnevno upućene prema građanima Bosne i Hercegovine, regiona, Europe, Europske unije, svijeta, globalno. S tim u vezi velika nam je čast što danas imamo priliku, hajde mogu slobodno reći, da iz prve ruke saznamo nešto više o globalnim sigurnosnim izazovima koji se itekako prelivaju ovdje na prostor Bosne i Hercegovine, a mi već 30-ak godina svjedoci smo, živimo u jednom veoma sigurnosno rovitom okruženju. S tim u vezi čast mi je velika danas ugostiti u našem studiju doktora Sandija Dizdarevića, stručnjaka za sigurnost, profesora kriminalističke psihologije. Šta reći, i doktor i profesor u jednom. Profesore, doktore, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i gledateljima ovog podcasta i naravno hvala vam na pozivu. Ja se ispričavam što napravih ovako nešto malo duži uvod, ali sigurnost je zaista tema koja se ni u kom slučaju ne smije zanemariti. Zato ću nastojati da što manje pričamo, da vama prepustim da kažete nešto o ovome. Vidite, da mi smo danas i zadnjih 30 godina i više pocijenili sigurnost u svakom smislu. Zapravo, sigurnost je jedna od najskupljih kategorija i u ovom društvu pa i u svijetu kad govorimo o sigurnosti uvijek se promatra novac. Međutim, kad s druge strane se desi određeni incident i onda zapravo novac dolazi u drugi plan i počinjemo se deklarativno baviti sigurnosti. Realno, dakle, i stvarno se sa sigurnosti jako malo, bavimo. Evo, profesore, gledajući ovo u svijetu što se događa, uvijek je svijet bio nesigurno mjesto i uvijek od kako smo postali od one prve koske kada smo jedne druge utukli, da tako kažem, pa uzeli plijen ili ljepšu ženu i tako dalje, nismo se nešto previše pomjerili. Međutim, čini se da smo bili nešto više sofisticirani, ako ćete se složiti samo danas. Jednostavno dođe neki veliki državnik iza kojeg eto stoji sila u tom trenutku, sam jači od tebe i dođe i postavlja svoje uvjete bez obzira na međunarodno pravo, na ingerencije nekih organa, pa Ujedinjenih nacija, rekli bismo, na nekako međunarodno pravo, suverenitet, teritorijalni integritet nekih zemalja, sve to nekako pada pod tom grubom silom na koju, evo, ja ne mogu da se naviknem. U takvom svijetu ja ne mogu živjeti. Upravo ste dali indirektno odgovor na vaše pitanje, a to je da ovaj radikalni kapitalizam koji je zavladao na globalnom nivou zapravo daje sebi za pravo da poništi sistem vrijednosti koji se gradio 100 godina unazad. To znači zapravo da su potpuno devalvirane norme međunarodnog prava, međunarodnih institucija polazeći naravno od UN organizacije do Haškog tribunala, do mnogih drugih institucija koje su bitne u očuvanju međunarodnih normi, pa time naravno i suvereniteta i teritorijalnog integriteta nacionalnih država. Eklatantan primjer je Ukrajina. Imali smo agresiju, Ruske federacije na Ukrajinu i zapravo sada u tim globalnim geopolitičkim prepucavanjima i narativima vidimo da Ukrajina ima najmanji uticaj u pregovorima za vlastitu teritoriju. Da zapravo dvije velike političke sile pregovaraju da li će Ukrajina potpisati mirovni sporazum, da li će se odreći dijela teritorije, kojeg dijela teritorije, a tu zapravo ulazimo u nešto što se zovu interesi. Zapravo, Ruska federacija ima interes isključivo da dobije područje kojim će prolaziti plin i naravno žito, a znamo da je Ukrajina jedna od zemalja koja ima prirodna bogatstva žita. Pod krinkom sigurnosnog tampona prema NATO-u, prema zemljama koje su već ušle u NATO, nekada su bile u članstvu jedinstvene organizacije. I to je onaj institut koji je zloupotrebljen, a to je preventivni rat. Što znači preventivni rat? Napašću vas prije nego što vi eventualno napadnete mene. Zapravo je to novi institut koji je očigledno danas prisutan u međunarodnom pravu, odnosno koji devalviruje međunarodne norme i koristi se, odnosno zloupotrebljava od strane velikih sila. I evo sada, profesor, ja bih molio da se prebacimo s obzirom da su ti globalni sigurnosni izazovi svi na neki način usmjereni, ne mogu reći usmjereni, ali se reflektuju na prostor Bosne i Hercegovine. Ovdje ima interesi Amerikanci, Francuzi, Englezi, Nijemci, Turci, Jevreji, Izraelci, ne znam kako već koga da nazovem. Svi ovdje imaju nekako Austrijanci, Mađari, recimo.
Svi oni imaju ovdje neki interes na ovom parčetu zemlje i teško je nama ovdje, da ne kažem da se mi možemo nešto obhrvati ili ovako, ako ne može veća zemlja poput Ukrajine, vjerovatno ne možemo ni mi. Ali kako sad u toj konstelaciji odnosa, u tim nekakvim silnicama koje dolaze od jako moćnih zemalja svijeta, šta mi možemo očekivati ovdje u Bosni i Hercegovini? Da se priklanjamo jednima ili drugima, da se dodvoravamo jednima i drugima da bi opstali, s obzirom da moje skromno mišljenje da nemamo neku mogućnost graditi svoju suverenu, jedinstvenu, sigurnosnu politiku. Vidite, mi nismo dovoljno ni velika ni jaka zemlja da imamo tu dispoziciju, mogućnost da kažemo bit ćemo na strani ovih ili na strani ovih. Mi moramo komunicirati s jednim i s drugim, međutim, opšte poznato je da zvanične politike u Bosni i Hercegovini se ne mogu složiti oko istočne i zapadne varijante. Međutim, jedini način opstanka u smislu suvereniteta, teritorijalnog integriteta, u smislu geopolitičkih utjecaja na Bosnu i Hercegovinu jeste prisustvo NATO-u, odnosno Sjevernoatlantskom savezu. Sada, Bosna i Hercegovina od 80. godina do dan danas pretrpila je različite geopolitičke utjecaje, uključujući i agresiju na Bosnu i Hercegovinu i sa zapada, odnosno i sa juga i sa sjevera. S druge strane, ono što Bosna i Hercegovina mora u narednom periodu raditi jeste uložiti ogromna sredstva u kadar koji je otišao iz Bosne i Hercegovine, educirati se i pokušati povući, odnosno vratiti taj kadar koji ima i međunarodno, ali i nacionalno iskustvo i na jednu dimenziju koju zapravo nemamo ovdje u našem obrazovanju, a to je taj međunarodni element i lukavost u pregovorima sa međunarodnim institucijama. U tom smislu možemo zapravo u nekoj kratkoročnoj i srednjoročnoj strategiji osigurati dovoljan i potreban nivo sigurnosti za opstanak. S druge strane, svjedoci smo da agresija na Bosnu i Hercegovinu formalno u smislu rata je prestala, ali u smislu hibridnih operacija ona nikad nije prestala i traje posljednjih 30 godina, osobito sa istočne strane, odnosno bit ću vrlo direktan i kazati Srbije, iz jednog prostog razloga što se vezuje pod paravanom bratstva sa određenim religijskim skupinama, etničkim skupinama na teritoriji Bosne i Hercegovine. Međutim, ja bih da podsjetim sve nas kako je zapravo počeo rat u Bosni i Hercegovini, kakva je uloga svih obavještajnih službi tih zemalja bila bivše Jugoslavije, odnosno kontraobavještajne službe, a to je poznata akcija Orion, dakle, odnosno dizajn jevrejskog groblja u Zagrebu, zatim postavljanje eksplozivne naprave u poljskom WC-u, gradskom WC-u, u Beogradu i naravno ubistvo srpskog svata u Sarajevu. Iza sve tri operacije stoji kontraobavještajna služba Jugoslavije koja u to vrijeme, dakle, rukovodio general Aco, a zapravo njegovo kodno ime je direktno vezano za rusku vojno-obavještajnu službu. Problem geopolitike i sigurnosti u Bosni i Hercegovini jeste što je Europska unija u popriličnoj mjeri oslabila s jedne strane i nije joj više interesantan prostor Bosne i Hercegovine, odnosno Zapadnog Balkana, osim jednog interesa, to je da u slučaju dođe agresivnog rata, taj rat bi se prenio i na teritoriji evropskih zemalja, što bi značio potpuni kolaps evropskog sistema sigurnosti. I s druge strane, Zapad je dugo vremena ulagao u Bosnu i Hercegovinu u smislu sigurnosti i dolaskom nove američke administracije vidimo da je samo dva ključna elementa interes Sjedinjenih Američkih Država, a to je sigurnost u smislu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine na način da se unutrašnji politički dijalog dogovara bez vanjskog miješanja i drugo, interes Sjedinjenih Američkih Država jeste južna interkonekcija, odnosno plinovod. S obzirom da je predsjednik Trump biznismen i on vodi Sjedinjene Američke Države, njenu administraciju kao kompaniju, ko više da, vjerovatno će više i dobiti. Šta možemo mi očekivati ovdje? Možemo očekivati da se na jedan inteligentan način preoblikujemo i prihvatimo tu metodologiju rada, jer ukoliko je ne prihvatimo, bojim se da ćemo ući u jedan ozbiljan problem. Eklatantan primjer su crna lista, odnosno sankcije dijelu vladajuće koalicije iz Republike Srpske. Znamo da su od tadašnjeg predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika, dakle i niz drugih političara, bili pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. U određenim etapama smo se smijali kada je Dodik ulagao ogromnu količinu novca u lobiranje. To sam htio da vas pitam, nekad je trebalo
decenije da se neko skine sa crne liste, to je jako mukotrpno bilo. Ovdje se sve dogodilo u vrlo kratkom periodu, u par mjeseci i došli i skinuli. Šta je presudilo po vama ili šta će presuditi? Da li je nešto obećano? Sve nam je ovo pomalo zbrzano, sve nam ne liči na Sjedinjene Američke Države. Mišljenje sam da nije puno obećano u političkom smislu, jer je ovdje interes, dakle, novac. Ogromne količine novca su uložene u lobiranje, gdje je u Sjedinjenim Američkim Državama ono zakonski regulisano i naravno oni koji su bili savjetnici tim strukturama su izuzetno dobro izučili američke zakone i načine lobiranja. Šta to znači? Znači zapravo da svaka vlast u Bosni i Hercegovini može, dakle, lobirati u Sjedinjenim Američkim Državama, ali do nivoa i svrhe vlasti koja je postavljena. Kanton može uložiti novac u lobiranje, ali za interes onoga što je definisano Ustavom kantona. To je Dodik i vlada Republike Srpske, dakle, prepoznala i upravo je tako i došlo do lobiranja i skidanja, dakle, sankcija sa crne liste. I sad, profesore, šta može Dodik time dobiti? Ako Dodik dobije kao neprijatelj Bosne i Hercegovine, to možemo otvoreno reći, što Bosna i Hercegovina može izgubiti? Dodik je svakako već dobio, a to je da skinu sa crne liste on i njegovi članovi porodice, uključujući i neka pravna lica koja donose enormnu dobit. Je li to definitivna zadovoljština u ovom slučaju? Naravno, to je dio zadovoljštine. Dio zadovoljštine je političke prirode, Dakle, očigledno je da je napravljeno da Dodik neće odgovarati u smislu krivično-pravnoj odgovornosti, ali da mora za uzvrat dati određene elemente, a to je da se polako kroz određene faze povuče se političke scene. Naravno, bit će to jako teško prihvatiti Dodiku, ali je to jedina šansa, jer i gospodin Dodik i naravno svi političari u ovoj zemlji znaju da u trgovini sa velikim geopolitičkim silama, kada jednom nešto obećate i potpišete, ako prekršite, zapravo je po znacima navodnika politička smrt. Sad, profesore, ova osovina, pomenuli ste jug, ja bih rekao istok i zapad, odnosno Hrvatska i Srbija, dakle, potpomognute nekim drugim elementima, prije svih ruskim. Ovo mene zaista čudi da Ruska federacija ima toliki utjecaj, vjerojatno samo subjektivno preko predsjednika Hrvatske, ali ipak predsjednika. Dakle, šta možemo mi ovdje očekivati? Dakle, taj pritisak će se nastaviti. Koliko ima Bošnjaka, koliko su jaki i složni, može se, mislim, ustvrditi, toliko će biti i Bosne i Hercegovine, jer očito ovi drugi ne idu u tom pravcu, ne svi, dakle, jer Hrvat je samo ko je HDZ-u, Srbin je samo ko je SNSD-u, u SDS-u nije Srbin, ili u ne znam, nekoj stranci tamo u HSS-u, ili ne znam, on nije Hrvat. Dakle, očito se napravila neka osovina u kojoj su Bošnjaci ostali nekako na strani da jedini brani državu, a s druge strane zapali jedni auto, zapali drugi, zapali treći, to je kao neko krivično djelo. Kad se to desi, kad to radi Bošnjaci, onda se to cilja kao islamski terorizam. Zašto? Jedini terorizam na svijetu je taj koji je dobio svoju odrednicu vjerskog. Zašto je to tako? Vidite, vrlo jednostavno. Savremeni terorizam se definira od onog trenutka kada je globalna ideja nametnuta od velikih geopolitičkih sila kao produkt nečega što su oni nazvali na jedan potpuno pogrešan strukturalni način islamski terorizam. Ne postoji terorizam koji je definiran u bilo kojoj svijetovoj knjizi, čak što više se on kao takav zabranjuje. Postoji, s druge strane, razlika između terorizma u kontekstu onoga što neko naziva islamski terorizam. Vjera je jednako Bog, religija je jednako čovjek. Dakle, ukoliko bi prihvatili činjenicu da postoji islamski terorizam, onda bismo mogli strukturalno definirati i pravoslavni terorizam, mogli bismo definirati i katolički terorizam i jevrijski terorizam. Međutim, da bi se dobio odgovor na ovo pitanje, ja ću pokušati večeras na promociji knjige objasniti upravo, dakle, te temelje, a evo kroz nekoliko rečenica i ovdje. Fundamentalizam je nastao 45. i 6. godine prošlog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama kroz izučavanje nepogrešivosti Biblije. Nakon toga je zapravo prenijet na područje Izraela i tada prve oblike fundamentalizma vidimo, dakle, od Izraela prema palestinskom narodu. Onog trenutka kada je palestinski narod primijenio određene konvencionalne ili nekonvencionalne oblike odbrane, tada je zapravo uveden prvi puta institut koji je neko nazvao islamski terorizam. Međutim, profesor John Esposito zapravo daje jedno potpuno ispravno objašnjenje da se radi o rivalizmu
Jer ako neko napada nekoga pod izlikama određene političke dominacije ili određenih političkih interesa, onda taj neko ima pravo da se brani. Ako se taj neko brani, ne možemo zapravo ga definirati kao teroristom u odbrani svojih prava. Eklatantan primjer nam je sad ovo što se dešava u Palestini, genocid koji je počinjen, a koji će, nadam se, biti predmet istraživanja od međunarodnih, dakle, tribunala, jeste da očigledno se definira narativ da jedino Palestinci nemaju pravo na odbranu u Palestini. Da. Evo, zaista zanimljivo i za razmišljanje, rekao bih, svjedoci smo da je u proteklom periodu, ne znam, od onog septembra do baskijske separatističke relacije, da ne znam, evo recimo IRE u Velikoj Britaniji, recimo većina stanovnika Irske su katolici, većina stanovnika Engleske su protestanti, dakle, moglo bi se podvesti po to. A nikada, iako je trajalo decenijama, borba IRE je trajala za neovisnost, nikada nismo čuli ovaj pojam katolički terorizam. Ne. Kao protuargument onih koji definiraju i nastoji definirati i identificirati terorizam kao islamski terorizam jeste da sve ovo što ste vi nabrojali nazivaju jednom vrstu religijskog terorizma. Ne može, dakle, biti religijski terorizam, a vamo se vezuje za određenu vjeru koja je najčasnija, najiskrenija, najčistija, a to je islam. Dakle, šta to znači? Ne može, dakle, jedan terorizam biti religijski, a drugi vjerski. Jer ponovo vas vraćam, vjera jest jednako Bog, religija jest jednako čovjek. Savremeni oblici terorizma koje mi proživljavamo od 90. godina do danas, a koji se mogu vezati za religiju, dakle, jeste zloupotreba religije, zloupotreba obavještajnih koncepata u kontekstu političkih ostvarivanja ciljeva. U tom kontekstu u Bosni i Hercegovini sam zajedno s profesorom Brkićem radio jedno veliko istraživanje koje je rezultat, dakle, moje doktorske disertacije, posljednje knjige, a to je rana detekcija radikalizma, ekstremizma i terorizma, s ciljem da utvrdimo da li je zaista Bosna i Hercegovina zemlja terorizma, kako nas neko želi predstaviti, i od 550 policijskih službenika različitih kantona u kojem su prisutni različiti pripadnici vjerskih skupina kao policijski službenici, smo došli do jednog zajedničkog zaključka da Bosna i Hercegovina nema ništa manje i ništa veći, dakle, oblik terorizma i problem sa terorizmom nego što to imaju naše, dakle, susjedne i komšijske, dakle, zemlje ili bilo koja evropska zemlja u svijetu. Ono što Bosna i Hercegovina ima problem, također vrlo identično kao i druge zemlje, jeste sa procesom radikalizacije. A taj proces radikalizacije je upravo zloupotrebom religije, obavještajnih koncepata i odabirem meta koji su vulnerabilne, a to znači da su određenim problemima djeca bez roditelja, djeca, dakle, sa roditeljima koji su dezorganizovane porodice, dakle, djece koje idu iz jedne krajnosti u drugu krajnost, koji su zbog svog psihosocijalno-ekonomskog stanja vulnerabilna da se uvuku u proces vrbovanja i manipulacije sa istim. Da, to primijetimo svakodnevno. Sad, da li je, znamo odakle to dolazi, rekli bismo iz dalekog bijelog svijeta. Naravno. Koliko to koincidira, već ste djelimično odgovorili sa političkim interesima naših susjeda, komšija, kako god hoće. Pa vidite, da li mi u stvari radimo protiv sebe? Mi u suštini, kad kažem mi, mislim na sve one Bosanci i Hercegovice koji vole ovu svoju zemlju, ne smijemo dopustiti da se ti procesi nastave. I u dobroj mjeri smo mi zapravo te procese već sveli na neki društveno prihvatljiv obim. Zašto? 1992. godine mi imamo ulazak 1200 osoba afroazijskog porijekla na područje Bosne i Hercegovine, odnosno koji se priključuju u nekoliko jedinica. A ti ljudi nisu došli samo da ratuju, ti ljudi su sa sobom donijeli određenu ideju koja se dijametralno suprotno kosi sa tradicionalnim bosansko-hercegovačkim islamom. Nakon završetka rata, dakle, koji je trajao 4 godine, ta ideja je prenešena na dio domaćih bosansko-hercegovačkih građana. Nakon završetka rata, dio tih ljudi, odnosno 754 osobe, je protjerano iz Bosne i Hercegovine, dio njih je poginulo, dakle, u ratnim dejstvima, a dio ih se asimiliralo u Bosni i Hercegovini i to su takozvani spavači. Asimilirali su se na način da su ušli u brakove sa našim sugrađankama i na taj način je ideja, dakle, napravila održivi razvoj i opstala, dakle, u Bosni i Hercegovini. I onda smo imali zapravo jedan fenomenalni dio donošenja niza zakonskih rješenja kojim se svaki građanin koji je otišao na strano ratište, dakle, ima smatrati
dakle, počiniteljem krivičnog djela, to je s jedne strane. I drugi vrlo bitan moment jeste da Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, dakle, pokušala i u dobroj mjeri stavila većinu paradžemata koji su ti ljudi osnovali na području Bosne i Hercegovine. I upravo ta dva ključna elementa su doprinijela u međunarodnim, dakle, odnosima da se probosanski, dakle, orijentirani građani i politike, dakle, shvate da nisu zapravo potencijalni teroristi, nego zapravo evropski muslimani Bošnjaci. Koliko, profesore, po vama ova stalna presija, stalno iskopavanje iz zemlje nekakvih kriznih situacija, konstantno stanje rata u kojem se ne puca, konstantno stanje prijetnje, doprinosi tome da se ljudi, mlađi i stariji, bez obzira, u jednom trenutku odluče pa kaže pa dosta je više, moram nešto učiniti, a ne mogu ovo više gledati i tako dalje. Da li je to osmišljeno ili se te tenzije drže što nisu ostvareni još uvijek neki ratni ciljevi, politički ciljevi? Mnogo toga koincidira jedno s drugim, možda i nepovezano, ali ipak ima i neku konekciju. Ne, oni su izuzetno povezani i radi zapravo kao uzalitetu. A određeni ratni ciljevi nisu, dakle, ostvareni i oni se nastoje, dakle, barem teritorijalno i u smislu unutarnje nekog suvereniteta ostvariti kroz takozvanu federalizaciju postojeće federacije. To je s jedne strane. S druge strane, mi živimo 30 godina pod nečem što se zove psihološko, dakle, oprostite mi na izrazu, silovanja građana Bosne i Hercegovine koji doživljavaju svakodnevno strah. Kada nekog bombardujete agresijom, potencijalnim nasiljem, femicidima, političkim, dakle, nasiljem, onda zapravo imamo dvije opcije. Odbrambeni mehanizmi nas tjeraju ili da bježimo i zbog toga imamo veću migraciju, dakle, domaćih stanovništva poslije rata naše djece koja su otišla, dakle, u inostranstvo jer su pobjegli od tog silovanja i imate način da napadnete. Mi nismo još uvijek došli i nismo razvili svijest da napadnemo one koji nam nameću strah 30 godina i da napravimo neku svojevrsni oblik revolucije i da strah koji su oni nametli, mi nametnemo njima. Tek tada, kad se desi, će doći do određenog preobražaja unutar Bosne i Hercegovine. Evo, gospodine Zdaraće, prije nego što vam postavim posljednje pitanje, htio bih čuti vaše mišljenje, ste na neki način i psiholog. Ovaj pojam da napadnemo, ja čekam da napadnemo dugo, naravno, da napadnemo građanskim aktivizmom, da napadnemo probuđenom sviješću, da napadnemo onim što svaki građanin mora da uradi kada mu javni prijevoz poskupi za pola marke, jer će sutra biti za 10 maraka ako ništa ne učini. Dakle, brani demokratski svoje pravo na opstajanje i kvalitetan, dostojanstven život na području na kojem živi. Zašto šutimo? Događaju nam se grozne stvari. Ne navijam ni za koga, imali smo izbore pa se dogodilo da nam je Ustav suspendovan na jednu noć, da mi ništa nismo učinili. Kažem, uopšte ne ulaze u političke odnose zašto se dogodilo, ko je bio na vlasti, ko je došao. Kao građanima me apsolutno ne interesira. Ali kako je moguće da jedna nacija koja je demokratski ipak poprilično već zrela odšuti na tako nešto? Vrlo jednostavan je odgovor. Ako se vratimo na početak, dakle, snimanja, tad sam vam rekao da jedan od načina opstanka Bosne i Hercegovine jeste da vratimo ili nađemo način kako da vratimo mlade intelektualci koji su otišli. Dakle, oni su nositelji budućnosti, oni su nositelji tih promjena unutra, jer mi očigledno nemamo dovoljno, dakle, ni fizičke, ni psihičke, dakle, ni intelektualne snage da započnemo taj proces građanskog otpora. Naši studenti koji bi trebali biti nositelji tih aktivnosti su potpuno premrženi političkim uticajima u Bosni i Hercegovini. To je jedna stvar. Politika u Bosni i Hercegovini, bez obzira o kojoj politici se govori, je prodrla u sve pore društva do te mjere da se čak i čistačice, kada treba da se zaposle, dakle, određenu instituciju, moraju dobiti politički blagoslov. Možda će dogorjeti, profesore, kao u Srbiji, pa će svi ti studenti probuditi kad ne budu imali gdje. Mi nemamo tu svijest i bojim se da neće dogoriti. A ono što može i što ja očekujem jeste da unutar, dakle, javnog i realnog sektora, dakle, dođe do određene faze i kada ćemo imati reakcije. Evo, profesore, za kraj, volio bi da budete optimistični, ali vas molim da budete iskreni. Jer od lijepe priče imamo koristi, od kvalitetne procjene, a vi imate tekako stanovito iskustvo u ovoj oblasti. Kako će se ovo sve završiti u Bosni i Hercegovini? Postoji samo jedan način koji svima treba biti jasan, a to je da Bosna i Hercegovina 1000 godina postoji
i postojaće i poslije nas, dakle, vjerovatno puno duže nego što možemo zamisliti. Svi oni koji nasilno, nenasilno, hibridno pokušavaju stvarati određene promjene, moraju ući malo dublje u istoriju, dakle, Bosne i Hercegovine i vidjeti da o Bosni i Hercegovini ne odlučuje neko bilo gdje. Jer nemojte zanemariti jednu činjenicu da 90. godina Bosanci i Hercegovci koji su volili ovu zemlju i koji je vole i dan danas su bili malobrojni, ali su je uspjeli odbraniti na razne načine. Bez oružja, embargom na oružje, stražama, organizacijom prvih, dakle, straža, pa potom, dakle, do teritorijalne odbrane, iz teritorijalne odbrane, dakle, u nešto što se zove Armija Republike, pa do danas, bez obzira što neko mislio, dakle, mi u Bosni i Hercegovini imamo zaista dobro uspostavljene i policijske i druge organe. Da li postoji grešaka u tim organima? Naravno da postoji, ali te greške se javljaju ne zato što ne postoje profesionalci, nego što postoji politički utjecaj na rukovodeće, dakle, pozicije unutar tih službi. Tako da moj odgovor na vaše pitanje je da Bosna i Hercegovina će opstati bez obzira šta ko mislio. Evo, slažem se s vama i meni je malo olakšava, ali evo, za kraj možda još samo jedna opaska, rekao bih, vjerovatno ste gledali fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, susrete sa Rumunijom, sa Austrijom. Sve nas se na neki način iznenadilo, jedna mala, raseljena zemlja, ograničena na 1/3 i navijača i simpatizera reprezentacije je na jedan dan bukvalno okupirala Beč. Dakle, mnogo je ljudi koji ovu zemlju vole, koji će biti uz nju i koji će učiniti konkretno nešto da je sačuvaju, da je odbrane i da je ostave generacijama koje dolaze. Apsolutno se slažem. I ovdje, Ivan? Moj odgovor će biti u kontekstu sporta, iako nisam baš neko ko prati jako puno sport zbog brojnih obaveza. Ja i vi putujemo i od Austrije do Njemačke i drugih zemalja i znamo dobro da tamo ne postoje ni srpski, ni hrvatski, ni bošnjački kafići, nego ex-jugoslovenski kafići u kojem se gledaju utakmice Bosne i Hercegovine. Kaže, svugdje možemo, samo ovdje ne možemo. Profesore, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme, što ste nam, evo, pojasnili neke stvari koje nismo znali, jer jako je značajno da u ovom našem podcastu na ovom području gdje se trenutno nalazimo i u ovoj regiji gdje se gleda da ljudi znaju da unesu malo više svjetla. Mislim da smo unijeli malo i mira u sve ovo. Dakle, biće Bosne i biće svih nas. Apsolutno. Hvala vam. Hvala vama, evo, poštovani gledatelji, drago nam je što ste bili u još jednom Afirmativa podcastu. Gost nam je bio dr. Sandi Dizdarević, stručnjak za sigurnost, sa novim informacijama, novim dragim gostima, u nekim novim podcastima. Javimo se uskoro. Hvala vam za pažnju i gledanje.